Assalomu alaykum. Bugun 22 noyabr 2025-yil. Shu 7 yosh arashan urg'och qo'zlar sotiladi. Bardыгы тең куйруктуу. Разрестер менен. Bu yerде 2 qoro, 2 en, 2 линияның қозлары. Жартысы Грузиндики, жартысы Леганданыкы. Белдери түз. Жаштары могу турган 5 айлык коз үчүн, калгандары 6-7 айлык козлар. Жоон меки. Куйруктуу. Kulak baş vardı son. Boyloru 75'in tegereği. Büt svetli. Belleri düz. Adresi Karolta'da. Панфиловский район. Bunların балары 26 миңден бардык жака доставка кылып беребиз буюрса иншалла. Кулактар 18. Жоон барды. Гармонос барында бар мынаки. Мына козлар. Күн батканга да бир аз темныйраак көрүнүп атат. Бүт светлый козлар. Qanchadan mı? 17 jarımdan. 17 jarımdan. Mo kichiklarchi? Alar 15. Mo cho'nglar 17 deydi, molar 15 dan. Surov otasi bayka. Bayka surov otadi. Bu Xantova Qarg'olta mol bozori bayka. Bugun 23 noyabr, воскресенье Qarg'olta mol bozori. Qanchadan bu? Erkak urg'och. 13 dan. Ha, aldinglarmi? Ha, baykalar alıştır. Urg'ochchi erkak mi? Erkek, urg'och Ya. var. Urg'och. Api erkakda nima qancha? Erkaklar 16 dan. Nasıllar? Erta kel deysinglar, erta kelganda mondayda el толтыра тартышып дейін. Ошон үчүн бирке кечирээк да келем да, ол жер тарта албайсың, камера кармап жүрө албайсың. Байке канчадан кочкорлор? 25-27 дейт могу чоң кочкорлор. Козу бар, Козу экен. Ургаччу козу? Ургач. Канча ургач? Эркекчи? 15-19 суроочу. Чарба койлор канча байке? 20'dan. 20'dan. Öçür televizyonga. Mına moğollar da öyle ulaklar var. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Денсаулықтар. Мына байкелер баягыдай эле. Сemiz койлор. Токту кой. Мына мол пачка 17ден 20га чейин. Тандайсыңар. Койлор. Койлор Каролтада любой момент чаласыңар. Байкелер. Номер айтып коңуз, мына номерин дагы бир жолу. 0500 30 30 33. Мына чаласыңар, сурайсыңар. Ар дайым бар. Союшка айтор. Союшка любой бар, мына тамда боласыңар. Мол жерден 17ден 20га чейин. 30'dan ашыкпаш бар, булар үйүндө да сатат. Союшка ким керек болсо, кааласаңар телефондон доставка да кылып берет, Чалып сүйлөшүп аласыңар. Постоянно ушундай 70 койлор алып чыксат. Байке, ассаламу алейкум. Канчадан болду секрет болбосо? Алып турсуз. Мал буйрук. 62 jarımdan. 62 жарымдан. Пучоктор, Пучоктор 62 жарымдан болду. Ургач 43. Мал буйрсун байке. 62 жарымдан 43. Насыл булмай? Çok satamız. Канча? Ургач козуларбы? Канчадан? 13'ten sonra 13'ten. Söylüyordu. Sen kurup. Azan сүйлөшөбүз. Саат 10'da деле мал толтура. Видео эле тартып атканбыз брат, болсун эмес. Чарбага тартып койчу дейт чарба. Могу козлар канчадан сурап атасыңар чарбага?
Молар. Ургачы. Ургачта канчадан сурап атасыз бек? 12. 12ден ургачылар, Мына ургачы козлар 12ден сурап атышыптыр. Канчадан кетет? 12ден. 12ден кетет. Сиздики канчадан экен бул? 15тен. 15тен. Булар деле 15тен. 15тен. Bu ne? Kanal mı? Ургач. Байке канал. Семиз койду. Байке 22 дейт. Киши көп, тартыш кыйын. Байке чарба койлор канчадан? 25 lira. 25 lira. 25 lira. Assalamu alaikum. Alaikum Мына баягы айткан дробилка бар. Сатылды байке дробилка. Алдыңарбы, сатылган. Канчадан сурап атасың? 30'dan surap. 30'dan. Çoğu деле кичкеyi деле, Çoğu кичкеyi деле 30 дейт. Канча көк коюп экен? Я. 18. Канча экен караңыз? 15. Кызыл? 15. 15. Не, özüm desin. Semiz qara qo'ylar, semiz qara qo'ylar. Qanchadan do'st semiz qara? 35'ten. 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 Qanchadan? Cho'ng'ish. 35'ten. Aldыңар qo'y. Qanchadan bo'ldi? Aytmay qo'yishdi. Akam o urg'achchi bu? Erkakmi? Qancha bu? 25 deydi. Qo'zg'u qancha turibdi? 14,5. İyi boz mu? Жоқ, қозы бар. Ішкі, 12 барым. Теке mi? Өкөн 4,5. Бүрін 4,5. 4,5'dan mı? Өкөн 4,5-ға сатам дейді. Өкөн 9 барым. Баштан Qo'chqor qancha bu ekan qo'chqor? 25. Qo'chqor qancha? 60. Ama o da 25. Bilmesi. Oğlum urut. жанында 25 ке. Belki akkoy qancha akkoy? 30. 30. Irinos. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Qancha Mirinos? Urg'achchi bu? Qancha? Semiz Mirinoslar 16 kun. Qo'zg'ochqurlar qancha ekan bu akasi? 19. 19. Sizdiki qo'chqor? Qancha? 16 deydi. Semiz qo'y qancha semiz qo'y? 27. Yaxshi semiz qo'y. Bu qancha? 55 lira. Qo'zichi? 23 takım. 25. Liniyasi bor bu. Ayıplarga ekin. Değilchi. Vabanıştık koyuyoruz. Мына биздин Арашан атсек болжак. Арашанга жакындап соктагыдайчы. Бир короо брат. Канчадан? Линиялар бар. Linya var. Бар ургач. Линиялар ким? 40'tan sonra atam. Mo екі блондин, тәте грузин. Молар бостық. Блондин, грузин, босс дейт. 40'тан сураттыр. Козлар, Тиш көтөрүлөт. Козлар кара ортада. Беловский. Козлар Беловский. Номерин айтып кой. 709 93 05 31. Сүйлөшүү жолдору болот.
сурайсыңар, чаласыңар. Беришче силерге чакырат. Өте разрестер барлық эле бар. Карап. Башкасы. Чаласыңар, сурайсыңар, сүйлөшөсүңөр. Койлор, Эко койун артып чекеде достор. Койлор канчадан сурап атасың? Ортодо 70, 35, 60. Кочкор 60, Ортодосунун линиясы барбы? Карабуевский. Кочкор 2 тиштен 4 көйдө атат. Ой, боз 6 тиш, наркылары 6 тиш. Бул. Тарткан окшойсуңар. Баягы тартканбыз. Койлор жакшы. Номерин айтып коесуңбу? Кызыккандыр болсо. 998 16 16 19. Койду байкап көрүлү. Мартин. Вроде бы. Карабалтада, Белорусский. Өзү мощный. Ассаламу алейкум. Канчадан эки козлар? Почему? 60. По 60. Линия есть. Шастик. Ушастик. Ушастик, линия есть. Это? Это Мургут 60. Она заряжена. Она уже заряжена. Кем заряжена? Сексеновский. 80 жүргенде. Те тоже 60, это тоже 60. И это ярочки. А это Мургут 2 зуба уже. Буга 2 тиш. Буга 2 тишкен. Ну, цена одинаковая. По 60. 60-тан сурап атам дейт. Линиялары бар экен. А бараны где находится? В Карабалте? Давайте номер оставим. Может, кому понравится. Для себя возьмем. Тем более в Карабалте. Говорите. 0500 0559 89. 89 53. 53 40. 40. Чаласыңар, сурайсыңар. Маке, қанша сурап атасың? 60. Тиши қанша тиш? 8. Линиясы бар. Қара қой қанша екен байке? Қара қой. Бошот қой. 5 дейді. Жо, тартпа. Ассалаумағалейкум. Қандайсыңар? Жақсы екен болар. Линия. Стариковский. Старик дейді. Қозы кешті. Жақсы екен. Қозы. Болш. 60. Боз. Линиясы бар бұнда. Линиясы Моңқы бар, Стариковский. Қозы өрчілі, Қозы биш. Құлағы қанша екен мен? 20'dan? Ya 80 сұрап 80 сұрап. Жақсы. Айт қойсын номерін. 702 0702 731 731 363. 363. Сұрайсар. Мол қойын қанша? 35'te otam. 35'te otam o boğaz. Қой. Молодец, сатушы. Қой, линия бар бұ? Тиш, қанша тиш? 6 tiş. 4. Azar 4 tiş. 6 tişke жаңы отот. Жаң 6 қойты өттір. Қозлар мен бе? Егіз қозысы мен. Ургачы. Өзүнкү козлар, мына койдук экен. Койдук мына. 2 егиз козлар мен. Конечно. Қаншада отасың? 70 000'den. Үчөө. 70 000'den. Үчөө 70 000'ден. 370'ten mi? 210 bin өткенде. 200 200 000 екен мына. Тазасы мол өзүнүн козлар мен. Линиясы эмне дедиң койдук? 200 000. Линиясы да екен. Ёба. О 3. Ургач. Мол балдар экен.
қой беріптір десе болады. Yobanыңыздар екен. Номерін айтып қойшы. 705 0705 75 20 74 ма. Қойлар Қараолтада тұрады. Доставкасы болады. Доставкасы салып та жібереді. Қойлар жақсы екен. Міне алдырыңыз бір жер. Осында карбонос екен. Сулақтарын жеңеді ме? 20 бар, 19-20. Чаласыңар, сұрайсыңар. Денсаулықтары жақсы, гарантия береді. Жақсы екен. Қойлар қанша ба екен? 35-тен. Онда сүйекті қойлар дәл алса болады. 35. Тіштері қандай ба екен? 6. Қозылар қанша ба екен? Ұрғач қозылар. Ол 20 ғой, Молар 16-дан ба? Линиялар бар ма, жоқ па екен? Ол тұрықта да Қошқар да бар. Бар, бірге. Адам емек қойылар қасты қойылар. Бір Қошқар сатылады. Қараолтада, базарында. Қаншадан Номер жазып қойым. Номерін айтасың, обязательно. 35-тен сұрап. Өзбекстанға сразу салып жібересіз ба? Өзіме? 35-тен. 35-тен, семіз Қошқарлар. Бағылған. Алула қал, аласың. Қарап көргілі. Айтасың ба? Айтпай. 707 0707 95 95 77 77 78. 78 на. Сұрайсыңар, 4 Қошқарды. Қойлар қаншадан сұрап отырсыздар ба екен? Иә. Қойлар қаншадан сұрап отырсыздар? 16-дан оп. 16-дан, бір қойлар. Зың қойлар, тіштері зың. Тіштері зың. Гүліп тұрады. Гүліп тұрады, тырдап тұрады дейді. 16-дан дейді. Шарба. Шарба қойлар. 16-дан сұрап отырсыздар. Ешкілер қаншадан? Ешкілер қаншадан? 8 жарым. Видеода. Ешкілер 8 жарым. Қанша ба екен? Қысыр, чейіш. Қысыр, чейіш. Қанша? Шытырға қаншаға бермей қойдыңыз? 8-ге бермедім. 8-ге бермедім. Ешкілер көтеріп тұр. Семіз сөйледі. 8-ге бермедім. Ал 3 жарым, е? Ал бұл теке, бұям семіз. Тек екен. 3 жарым. Алда семіз. 3 жарым. Улақтар қаншадан? 4 жарым. Еркек ұрғач. Еркек бар, бұчынғаны бар, ұрғасы бар. Аралаш кен. 4 жарым бар. Қанша сұрап отырсыз? 60 просим. Ұрғач, е? Бұлар сұрғашы еркек. Қаншадан сұрап отырсыз? 32-ге берейді тұрады. 32-ге беріп саласыз. Қызыл аңгүз. Қызыл аңғыз 32-ге беріледі дейді. Молар? 32. Бұлар 44-тен. Ұрғашылар? Еркектер? Еркектер бе? Мына молар еркектер екен 44-тен. Моң? 56. Бұл 56. Бұл үш? Ошол 44-тен бар. Мол үшеу 44, бұл 56. 44-56. Номер қалтырбайсыз? Қараолтада. 553. 0553 83. 83 84 86. Сұрап көрілем оны. Майлы оғаланға. Вроде бы нормально. 44 дейді. Түшіп береді еще дағы. 58. 58. Еркек. Еркекке қарабайсыз дейінші. 56. Іш керек бе? Жатты берсін. Десал болсыншы. Ішіне? Ұрғашылары ба екен? Иә. Ұрғашылары? Қаншадан сұрап отырсыз? 35, 38. 35-38 ұрғашылар.
Qo'ylar da sizga qarashli-ku, ha? Qo'y da sizga. Qo'y olindi. Aldingizmi? Barg'u mo'larda? Qanchadan so'radi? 40 dan. Qanchadan urg'achlar? 51 ga. Ya, Urg'achlar qancha? urg'achchi mana aka. 40. 43 so'rab o'tasiz. 40 ga mo kichkina ekan. Urg'ach. Qancha voy aka? Urg'achlar, ha? Do'st qanchasi? 65. Ya. Erkek mi? Erkek uchun 65. Aka urg'ach erkek. Qancha? 45. 45. Voy yoshi normal ekan. 45 deb urg'ach. Rodalar qancha bo'ladi ekan aka urg'achlar? 50 dan. Bar urg'ach, ha? Erkek 60 ekanmi? Ular 50. Qancha? 64. 64 kichkingiz? 58. Uchoq bu bu. Çok. Uchoq 58. 64 58. Uchoq da. Urg'achi qancha? 57. 57. Mayqib ko'rish ekan 57 deydi. Bu kadar qancha bo'ladi? Qancha ekan? 75. 75. Qancha ekan? Urg'ach. Siznikichi aka? Urg'achmi erkek? Urg'ach. Qancha bu? 56 65. 56 65. Ben şoğullarda tarta albayım hazır. Qanchadan? 78. Erkek, ha? Bu kadar 78'den deydi. Ha 78 просят. Bu qancha var ekan? 90. Kadaychoq. Sizga qanchadan var ekan? Bu kadar qancha? 77'den. 85 ming. 77 85. Bir yaşqa chiqalik. Chiqalik. 6 oylik netalik. Qanchadan so'radi? Qanchasi rotas aka bu? Buna 100 tut. 100 birinchi tut bu. To'lik taza. Ha. 100 rotas be. Aldınız mı buna? Qancha? Bu iki. 130. Satıldı bu. 130 tek. Bu iki bu kadar 130 tek. Maaşın kaça mı? Tuvalege bunlar ha? 105 tek. Kança kaldı mı? Şu an etkin. Şu an. Kança sürü otuz mu? 90. Kança sürü otuz bir üstü? Kança sürü otuz? 120. 120. Boz be bu ha? Boz. 120 değil. 90 değil. Kançası? 90. Baylangan ne semizdir? Semizken mi? 90 değil. Bu kança ya? Birinci tut bu.